Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Duming Virgen kekeng patulunan, ikang linyetula ampong kapayapan, kingin duming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang dalan, ting baryo sa purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. Ting sablang pisang panampong ding bisitas, ake kang delawan o Virgen na maslag, ding hanggang memalen bigdala mong lamak, metula lang dakal ke kapasalamat, kasalpan tayanan miyunlag milaplap ing pamikalukot agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibye mo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya pa benging Diyos po kay kayungan, kakaluguran mi, ning kaparang magdebosyon king Santo Cristo del Perdon, ikaridad, at king Virgen de los Remedios, ini po Father Joselito Vital, among tok, may nibat po king parokya ning Nuestra Señora del Carmen, at makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station na ning kakatang Archdiocese kay ning San Fernando. Malaos kayo po king kakatang programang Inclusada, makaparikil king kakatamo debosyon king Santo Cristo at king Birhen. Iti metong yan naman pong paralan ning pamakisan metong tamo king mabilog a probinsya at king archdiocese king kapag masusyan king 4 aralan at 50 anibersaryo ning panyatang ning Kristyanismo ket ting ilalawigang Kapampangan kaniting banwa. Miyabi-yabi tamo po kilob ning metong oras banlalo tayo pong abalo, aluguran, abiyayan, iting kapag belwan king debosyon king kakatang Archdiocese at king kakatang pong probinsya. At masaya ngeni uling king kakatamo pong bisitang pari, metong niya po karing kaming meging formators king seminaryo apong Paul. Maya pa bengi kay kayungan po, maya pa bengi among talk. Daka salamat king pamang biramo bangkanita, bayanan daka king programa ning kakatamong radyo king Archdiocese, may pamagatang Inclusada. Opo. Kaya bet tayo po yapong Paul ngayon. Feeling ko po SD ko po mo. Bigla po nga miski seminaryo. Uling yamong po, iya pong spiritual director mi po ki seminaryo at yaman po titreat bilang balang pari. Anyan siya seminaryo. Balamo po metong niya pong koya, kakaluguran, uling nung ating kayo po nga buring nga balo, sekreto tungkol kay kami, nakapari, yapong ko nangan nyo. Ako po malyaring panyab Oy, tapoy manyaman, na po pwedeng panyab yan. Siyempre, confession, ang po pong spiritual direction niya. You have to observe confidentiality. Okay. Kumusta na po mo? Okay naman, masalese naman. Hanggang dakala pangabalanan kayong
parokya, pong seminaryo. Ati na kayo pong parokya niya mo. Oo. Balak niya pa rin seminaryo. Tatlo ng banwa. No, kayo po yung parokya mo. San Fernando, kaya San Fernando. Among pila na kayo pong banwang pari. May 25 years na. This is 25 our years. 26th year in the priesthood. Kaya beding ka na akong kaklase, yapong Steve, yapong Maymay, yapong Ray. So, kumusta kayo, mo? Opo. Anya po kasing mag-graduate kayo pong college sa philosophy. Mag-graduate na kami pong high school. Oo. At tatanda niyo po Even itang 1992. sabi-sabi po mag-graduate kanta niya high school lang po pong philosophy. Oo. Kaya balod na kayo po among. At di po kayong parokya among nukol na po nukol kayo po may ngasahin bilang pari. Hingo muna akong talagang destino ng Timpari happening University of the Assumption, making chaplain ko ka rin for 3 years and 8 months, and then menok na ang Kanta Cathedral. Niya kinok ng ko naman Kenny yung Ay, hindi po, gagawan yung day building tamo ko yun, bayong kumbinto. Opo. But August 2000 miras ko king Bulacos. 1 year and 5 months ko ka rin. At kay ba't delada ko king seminaryo. January 2002 hanggang ngayon huling sasaw ko pang yan king seminaryo. Pero may kaparokya ako niyang 2019. Kaya king San Jose. Pero bayo ko kaya rin kong miras seminaryo after 2 years, 2004, may garal ko king Chicago. May garal kong pastoral counseling po, spirituality. Among na mo pong difference ng Paris Priest po pong formator? At yung pong madago na difference? Siyempre, formator ka naman ng Timparis Opo. present. O na yung mas dakala mo rin kaya kang papastulan. Kayang seminaryo, makatuto ka kayang biyeda ding seminarista, lalong-lalo na kayang spiritual ang pong human formation. Yung difference siguro, di tak kakautos o na yung mas mabayat yung responsibilidad, lalong-lalo na pisasabyan yung kinabukasan na ng kandidato, nung ampoy kinabukasan ng diocese. Ito siguro yung challenge ka rin. Opo. Punta siguro ko tayo ma-ordain naman, kaya man niya po pakiramdam. Masanting nga, pakiramdam. Masaya ka at the same time kakarog ka. Anya po nga akong mayor din po. Masaya kayo po. O magsisi kayo po. Alakante. Kaya pala lapan naman niya mo. Opo. Ko Amerika kanta, pero pekibalitan na kayo. Punta po kasing timo po potang ma-ordain, makanta na po. Siyempre, nagipong kasaya, siyempre kami formators. Balang bubulos na ka na, balang ready na kada po na. Pero rin kayo po, we always go back ki seminaryo. Punta pong medyo magagulo kayo isip, medyo malilikang bagyaking dalan, o kaya tingkang buring abalo, at tingkang buring pakibalwan, o kaya clarification, kayo po magbalik kami seminaryo. Lalo na po kari Pumpol at kari maging formators mi po. Kaya bala mo, kaya nang ngigit kayo po nang din, bala ko mo, sabi ko mag-radyo ko, at bala mag-SD ko yata nga ako. Basta na yung setup tamo. Bala mag-SD tamo na. Bala po mag-SD ko po, pero dakal po marites. Hindi kakatamo pong kaparokya po, hindi kakatamo pong kaya baking manal be, yan yung po makirandam na po. Kaya mungkin pong, karin po niya pong parespes kayo po, Bulacos kayo po na po. Bulacos. Anya pong atyo kayo rin, masakit po yung biye. Sabihan da, yung Bulacos, siyempre kamating dili ka rin naman. Masakit mo rin, marakala rin sakop, mapagal. So, every weekend, magmisa kang minimum of 10, lalo pa kanta dahil kasal, dahil mete, mga yan. O ta siguro nga masakit. Ang po ang ating kondisyon na ongoing construction. So, ito yung challenge. Pero, uling first Paris inspirado ka, ganado ka, excited ka. Excited po. Oo. Alaman pong kwenteng pali, alaman kwenteng danom, bangka. Basta importante po, masaya na. Kayo kanta from office, university setting to walang field work. So na akong ka-excited kanita. Wala mo, detang tiro na kaya katama nga pong Ninoy, about theology, ecclesiology. Wala mo, o inimpami katagon para realize mo lang. So ito yung maging inspiration ko kanita. Maka-challenge po mo kanita. Siyempre, pegaralan tamo,
wala na sakit pakintin dyan, po kayo mga nang pumbaba ka rin tao Mga na po. baba ka rin. At makanan mong gawan. Dito ang Opo. prinsipyong pegaral. Halimbawa, yung Santa Iglesia. Mamantabi ka rin mga lati. Makakalulu. Makanyan. So, makanan mong gawan to. Malagwa pa lang sabihan pero nangkasakit Opo. daptan. O ngini mong bala, makanan niya pong amanid sin time yo, seminaryo, kaibat yung parokya. Kahit Pinot, kailangan mabiyasang mag-budget oras. Saka yan. Usually, yung babiya kong oras king seminary, tanggat panapon for individual spiritual direction. Ngayon, chatted wang oras, mga yan, mag-umbisang Martes, Miyerkules, Webes, or Biyernes, mga yan. Depende kayong pamangailangan. Ang po itang availability kayong schedule ng parokyo. Po po mag-curious la po ding makarandam kaya katamo na. Kim seminaryo mong, bala pong department mo, high school, pre-college, na po kaibat philosophy and theology, tatalan nyo kan po reta? Ali, dito Birnges mong di? king kaya mo, king theology department. Theology mo po. Ino nga po nga takayabe yung pari ka rin mo? Adwa kaming spiritual director, si Adwa kayo Yapong Melchor Sichun, Paris Paris po. Pismo naman king Santa Lucia, bating director, Yapong Eloy Dizon, bating Dean of Studies, si Father Aljim Tuason. Opo. Kaya po, dakala po di magdesisyon. Po nung ma-ordain niya, nepo nung tuloy niya, nung mag-aral niya pa, o kaya nung pwedeng iya para ka rin, nepo. Pota po dakal bisang magpari, kaya rin na po din. Abang gityo po lang, di ba lang challenge po itang pag-aralan tamo seminaryo, kay ba't munta ka rin tao. Anti mo po yung tungkol kang Mama Mary. Po. Makanan tayo pong ituro ka rin ordinaryong tao. Po. Lala po ngayon po, yan yung bulan iti, we are celebrating the month of the Holy Rosary. Po. Kaya pin po, maswerte tamo po ngayon at yapon Paul po yung kayang tabi tamo. Yung kakatang pong pamiguna, yapin po yung bulan ng Santo Rosario. Nung nanya po buris sabihan iti, at nung nanya po kabaldugan kaya katamo pong magrosaryo, kaya katamo pong magdebosyon king Birhen. Bakit kaya may ginyang bulan ng Oktubre para kang Santo Rosario? Ining agpangkeng pamag-research ko, pamanyaliksik ko, Pope Leo XIII, menong kulan ng ting papay niyang 1878 hanggang 1903, may kausukan ka rin hanggang talasalpantayang Katoliko, pangadyan niya yung Rosario Aldoldo. Bangkan ng kanita, mitanam king kakatamong panugali, yung kamalayan, importante yung pamangading Rosario, king biye ding Kristiyano. Inya, tegulaling ne yung bulanan ng Oktubre bilang bulanan ng Rosario. Inya, from then on, meging ugalita na balang bulan ng Oktubre, karing pisamban, parokya, bisitas, Pati po balebale, eskwela. o eskwela, abe-abe, mga ding Rosario. Kay ba't ing kapiesta na naman ng Santo Rosario, October 7, mi tago niya keng bulanan ng Oktubre, inyapin ning pinili ng bulan, bangkanita, pagmasosya niya yung bulanan ng Rosario. Anya pong atsok po malusak. Hanggang kayo, po Santo Rosario po. Santo Rosario yan ng Bulacos, second Saturday of Opo. Kasi kanita October. ding tao mangutang la. Siyempre po, basic na itang. O third Sunday po yung kikatam. Wow, mo nga. Kay ba't 7 niya king ordo. Kay ba't kayo po kapila niya? Second Saturday niya. of October. Kay ba't po king madagula pisamban. Second yan ang po Sunday. Dakala po kasi rin Santo Rosario yung parokya niya po mo. Tinabang. Pau, Kao. Malusak, pong Bulacos, ilang ata. Opo, karakal na. Yako tagal kong sabi ko karen tao kanta, ing bulan, makaparkilya ka po Santo Rosario. Pero siyempre, may itong yung kikatango, bispo, wali papasyala na katangan. Ganita sabi ko. Yako balot yung sensita. Pero, bala mo po makanting kaya na, practical reason na po mong. Dening nga doon kay, ingangiles kay second Second year po. Sunday Uling pagpiesta niya yung kay yung lanabal.
Anong nung ka rin gaganakan tamo, itang tagumpeda ding Kristiyano, laban ka rin kasalang ding kasalpantayanan inyang Middle Ages, itang victory king Lepanto. So attribute the ing tagumpe kaniting gera laban ka rin kasalang ding kasalpantayanan king pamanga ding Rosario. So mig tagumpela ring Kristiyano uli ning pamamilatanan ning indong Birhen. So ito gagawan tayo pag-celebran tayo itang second Sunday of October. So kalupa na ning gagawan da king Santo Domingo Church. Opo. Quezon City ang po king Orani, Bataan. Opo nga, yak po kanta mga paras ko pa po king Orani, waling po magbangka kami po, liras kayo po Orani kanta eh. Para po ka rin kakatamong manalbe, ang po makirandam, nung bisa kayo magsalmetong kikatang pisabyan, karing greetings tamo po, o nanong pong buri pong ipayabot, o ikotang, pwede kayo pong mag-text karing kakatamong pong hotlines na po. Kimpong Globe 0915-954-1303, kinaman pong Smart 0918-351-8282 at kinaman pong Sun 0942-357-4268. At makalive tamo po ngayon kasalukuyan king pong Facebook, king Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pota pong mag-text laya mo, kaya bisala pong mangutang, pakibanggit nyo na lang po din kayong parokya, kabilangan, ban kanita adin ang tala pong Maya Paoras, din kayong parokya, at syempre din kayo pong Paris Press. Mag-break tap pamo po at pakiramdaman tala ring mapila na paganakampon ingkantang indungalang king pamagpalaganap, king pangadi, king Rosario. Kailangan
Magbalik ya po yung programang Inkrusada kay Niking Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pasibayo po masayata mo po, lingabi tayo po yapon po. At syempre, mas lalo pong lumalamig kakatamo pong pamipagkwentuhan. Syempre, bro tayo pong pakintindihan ng po pong abalo, ining debosyon na ini tungkol kang Maria. Masanting po siguro balik na tayo po at balikan tayo yung kwento niting debosyon. Makanya po kung sinulong at may gumpisay ning debosyon namong. O lawen tayong konteksto na ning debosyon yung Middle Ages. So ing official ng panalangin ng Santa Iglesia yapin ng liturhiya. Lalong-lalo ng pamagmasusi ka ring sakramento at ing pekataluktok na niti yapin ng pamagmasusi king balalamisa. At makanyan muna maning pamanalangin king ausan tamong the liturgy of the hours o yung liturhiyada ding oras. Anong nuka rin, papagbanalan tayo, ing patingapon ating sablang gagawan tamo. Kilubing patingapon niya, ating morning prayer, ating midday prayer, ating evening prayer, ang pong night prayer. At kening panalangin na ini, potang panga dyan tayo kaning liturgy of the hours, ang diyang magdili-dili ka, kaya gume, kayan tabi may mabilog sa Santa Iglesia. So you are in communion with the whole church when you pray the liturgy of the hours. And at the same time, dem pangadyan tamo, makaparikil la, makapatungkol la, king pamangailangan na ning Santa Iglesia at king pamangailangan na ning yato. So potang mga dita mong liturgy of the hours, kayan tabi tayong Santa Iglesia at kayan tabi tayo ing mabilog ay yato. Inyang panahon aminuna, inyang Middle Ages, uling alapang printing press kanita, deng manuscripts daring mialiwang libro ng Biblia, lalong-lalo na ding 150 Psalms, ilang gagamitan da, ban pa nga dyan niya yung liturhiyanan ng oras. Oneng, yung problema, mahal at limitado lamo deng kopya. At gana-gana, makapamasa. Ang po siguro makasali. O makasali. Siyempre, malila po. Pero deng ordinaryong tao, lalong-lalo na din pakakalulu, alalang access karening manuscripts areni. Dapot, burida lang pa nga dyan, dening 150 Psalms. Bisa lang makyabe at makisan metong king official ng panalangin ng Santa Iglesia, yung liturgy of the hours. Inya na ning gawada ding ordinaryong talasalpantaya, lalong-lalo na ding mongheng laiko, ang po ding ordinaryong talasalpantaya. Menintun lang alternatibo o aliwang paralan ban makatalukila at makapakisan metong king pamanalangin daring monghe. Ingaisip da, yapining paralan na ning rosaryo. Ausan dang the Psalter of the laity. Nga na ning source binasa ko nun din, itong Dictionary of Theology, in an effort to make the spiritual riches of the liturgy accessible to all the faithful, a Psalter of the laity emerged during the early Middle Ages. Naning milyari, din kanong Irish monks, pinitnadala dening salmo king atlong dake. So 150 la rin eh. Pipitnadalang siya 50. Ilang pa nga dyan dadeng laiko. Dening salmo nga rin eh. Oneng, imbes na pa nga dyan dala deng salmo, ing penalilida yapining igpami o the Lord's Prayer o Our Father. Uling malagwayang memory. Memorize na po. So, ing katumbas na ning balang salmo o dalit, yapining meto nga Hail Mary. Ay, ipami po. So, balang set, mga dilang tiyali mampulong igpami, nung makatlo ka, makatlong set, so may ka 150 ka. So, anti mo na lamong penga dyan deng 150 Psalms. So, dating panalangin, mga patungkula, karing miyangubye monghe. So, kareladala patungkol. At, ing pamangading tsa 50 igpami, balang set, may kalat yat, meging bantog ya, kareng ordinaryong talasalpantaya. Para bilangan dala, dening
150 Our Father, ginamit lang beads. Yung umpisa na ning pamangamit ka rin ng awsan tamong rosary beads. And ikabang lalaganap iting debosyon, lalong-lalo na yung debosyon kay Indong Birhen Maria, inyang 12th century, ng kalabing-adwang siglo, AD, ingausan dang Psalter of the Blessed Virgin Mary, may gumpisa niya mang mebuo. Imbes na igpami ing pangadyenda ding tao, penalidil de ing Bapu Maria o Hail Mary. Imbes na mga dilang 115 igpami, may nga dilang 115 Bapu Maria o Hail Marys. Ay ba't ating metong Dominican friar, anak niya pa kanini, ing lagyo na Henry Calcar. Ang gawa na, ding 115 Bapu Maria, pinitna nala, kinalat nala, karing 15 misteryos ng Santo Rosario. Ing balang misteryo, pigugunaman dala, ding 15 importanteng kapalyarian king Biena ning Ginoo at ning Indong Birhen Maria. Ing metong pang Dominican friar, ing lagyo na Alanus de Rupe, diri na lang tema dating misteryos, agpangking istorya na ning kaligtasan. Ing joyful mysteries, sorrowful mysteries, ampo ding glorious mysteries. po. So ding misteryos ning tula, lungkot, ampong ligaya. At mo namang tradisyon o kapaniwalan na yung Santo Rosario, yun yung metong anong legend nga da, penibala na yung Indong Birhen Maria kang Santo Domingo de Guzman. Inya ding pari at madre Dominicano, ila ding megumpisa at may palaganap king debosyon king pamangading Rosario. At maliban kang Leo the 13th, dakala pang Santo Papang Menigobra, banlaluya pang lumabong at milaganap at lumalam ing kabalduganing pamangading Rosario. King katamong kasalukuyan na panahon, Pope Paul VI, menungkulan ng ting Papa, yung 1963 hanggang 1978. By the way, I was named after Paul VI. Kasi kaya niyang kakaglina akong mako, dintang yan 1970, Paul VI. King pong Pilipinas. Oo, kaya ba't atsuy mako kanong king US? Kasi may gobray tatang ko ka rin eh. So, atsuy kano niya, pela mo, niyang may bahit lalaki ko, naos da akong Paul. Paul. Oo. Balak po ang Apostol San Pablo. Paul VI. Paul VI. Ayamin tayo po Pilipinas na po. Ayamin tayo Pilipinas. So, tegulaling na itang tauli na kanong dake, Paul VI, ning kayang Apostolic Exhortation Marialis Cultus, ing para sana niting Apostolic Exhortation niya pinili for the right ordering and development of Marian devotion. Gawa ni pinablis inyang 1974. Keni pepalinone ing tunay ng kabaldugan ning pamangading orasyon at ning Santo Rosario. Kaniting dokumento pemalino na ning Santo Papa na ing Rosario metong yang pamigunam. Para kaya ing mahulaga yapi ning pigunaman la, namnaman la, pilasan la ding malalam ng kabaldugan ding misteryo ning Bieneng Ginoo at ning Indong Birhen Maria. So, ing pamanungge o ing vocal prayer, kailangan sa upanda katamong luban lat sisiran ding malalamdang kabaldugan ding misteryo. Inya po tang manungge tamong rosaryo, kailangan mabagal. Tang anam naman tala ding pangadi at eta mamirapal. Bang kanita apilasan tala ding misteryo. So, iting debosyon, kailangan nakatamo ka ng tayran kapag masosyaning banal na misa. So atin yung close connection o relationship ing pamangading Rosario king pamagbasusi king banal na misa. Uling ing banal na misa, karintala talaga pagmasosyan ding misteryo na ning biye ning Ginoo. Lalong-lalo ning kayang pamailas sa kamatayan at pamanyubling nebye. At kaya rin na ning misa, sabihan ning Santo Papa, kapamilataning pamangading Rosario, malyari tapang palalaman, pilasan at namnaman, itang apulot tamo, itang aranasan tamo, kilub ning misa. Bang kanita, lalong mitanam ka ring puso tamot kaisipan, ing kabaldugan dareting misteryo, apeg masusyan tamo, king Eucharistia. So para kang Pope Paul VI, ing pamangading Rosario, metong yang pamagsadya para king pamagmasusi,
ning banal na misa. Inya po tang magmisa na dapat, kailangan mga ding rosaryo. Uling, yung pa mga ding rosaryo, tatayrahan na ka para pag masusyan la dating misteryo. At kaya rin ning misa, may nga rin mong follow up yung pa mga ding rosaryo. Ban kaya rin ning misa, may paga na katamong mga ding rosaryo, ing kailangan talang ibili at ilikas king aldoldo pamibyebye, ding kabaldugan ding misteryong pengadyanta mo, kapamilatan ning pamanga ding rosaryo at ning pamagmasusi king misa. Inyanong lawen tayo ng concluding prayer ning pamanga ding rosaryo, nga na, may we imitate what they contain and obtain what they promise. So, apakyabutan misaning para sa dareting misteryo king aldoldoming pamibyebye. At ing metong ko namang maragula contribution kaya ni yapi ni St. John Paul II. Digdag na lad, karing 15 misteryo ng Santo Rosario, ding 5 pang misteryo. Many iba dan king bayong tipan, lalong-lalo na karing ebanghelyo, at deti lapin ding misteryo na ning sala, the 5 mysteries of light. Balong gusto lang yung ordering na ing pangabinyag ning Ginoo, ing pamanaral king kayarian ning Diyos, ing kasalan ka rin king kana, ing pamanaliwanas ke, at ing pangatatag ning Eucharistia. So, dating misteryo, maulaga na lang sangkap ning biye na ning Ginoo, kailangan tamong pigunaman. So, o ini ing makuyad ng kasalesayan, ng pong historical development, ning debosyon ning Santo Rosario. So, kaya niakit tamo itang kapag nasandareng taong mga di, lalong-lalo na pangadyan niya ing Biblia, pangadyan niya ing amano ng Diyos, o nang accessible karela during that time. So, may nitong lang aliwang paralan, bang kanito, pangadyan de, ing amano ng Diyos, kaya tang abot ng agyuta. Wating ikit kong masanting, wala mo, development ka rin. At mo po tapong timo, usually isipan na rin tao po ta maglosaryo ila. Balada po Marian yan po. Pero nung laway mo po ta mysteries, biyan mo po ning ginutang Yesu Kristo. Ne po. Bala mo yung Birhen Maria mo yung maging dalan, ban mi palapit tamo kaya. At pakintindihan tala po ding misteryo king biyan ng Jesus. Ne po. So in devotion talaga, tatayra na katamo kang Jesus. Opo, papunta so kang in Jesus. Maria, sa upa na katamo, bang kanita, mas akilala tayo kayang anak. Kasi, o itong papel na, ori kang ebanghelyo ng San Juan, yung portrayal na kang Mary, yapin niya yung mumunang at tapat alagad. Mary as the first and the faithful disciple. Uling king umpisaning biyening Ginoo, lalong-lalo na king wedding at kina at tsuya. Ang gana king kapupusan, ang gana king may pakuyak at mete king krus. So, iya ing mumuna at tapat ay alagad. So, di na nakatamong halimbawa nung makananong tuki kang Jesus. So, kapamilatan na ning pamangading rosaryo, tuturuan na nakatamo nung makananong maging alagad ng Jesus. Makiramdam ka rin kayang amano at may biyebye agpang ka rin kayang turu. Uling Maria, mo talapakiramdam ning amano nun metong yan namang mabiyan ng patutuning amano. Hindi po, abanggit ko po mga itang potang ulit-ulitan tayong ing Hail Mary na po, yung Bapo Maria. Bala mantra ya kanta na. Ban kanta aluban taya at migunam tamo kitang misteryo. Kitang tungkol king biyan ng Jesus. Na po. Paralan niya mo itang pamag Hail Mary, ban misip tamo kitang biyan ng Jesus. Pwede tamong i-connecta king kakatamong aldoldo pamibiyebye. Kaya nung lawen tayo po mong balada dingaliwa, it's purely Marian devotion na po. Pero nung kayan me po, makasentro ya po kang Jesus. Na po, Maria mo yung paralan, na po, ban kanita papunta kang Jesus. Na po. So, kapamilatan ng pamangading rosaryo, tapin, yung indong birhen, pakilala na kaya katamo yung kayang anak. Metong pa po lagi ng kutang, ot magrosaryo kayo, tiwari king Biblia, hada po. Yung pakibat kanyan, nung lawen mo din panalangin, kerak lang ka rin panalangin, iba't laking Biblia. Po. Halimbawa mo, yung Lord's Prayer, yung Ipami, at yung tamang adwang versions. Karen, yung version ng San Mateo, ang po yung version ng San Lucas. Yung Bapo Maria, datang greetings ng Anghel, ang po yung greetings ng Elizabeth. Yung
dalawa na ng indong birhen. So, ba't laking bayong tipan din? Ba't laking ebanghelyo? Nung labentala naman din ng Misteryo po na. misteryo, iba't la ka rin gospels din, ka rin ebanghelyo. Inyapin nating metong nga Santo Papa, sinabi na, inka nung rosaryo, metong yung malating ebanghelyo, abbreviated gospel ya. Compendium ya ning Maya Pabalita. So that ang importanting kapalyarian king biening Ginoo, ilang pangadyan tamot pigugunaman king pamangading rosaryo. Sinabi mo nandin itang detang vocal prayers like Our Father, Hail Mary. So panda ka tamong lugub sumisid king misteryo. Ating kung aga nakakanita, kakalingwan ni turo ng pumambu niya seminarista damo. Wala kan mga dito ang rosaryo, limbawa, may tagkil ka kapanandaman, kaya may itong misteryo. Malyana ka kantok ng, malyana kantok ng, at pigunaman mo niya mo itong misteryo ng ito. O ito naman yung whole point about contemplation. In silence, you enter into the mystery. And namnaman mo itang kabalduganan ng misteryo. At lawen mo nung nanoy amanwa na nitiking biye mo. Diba? Daralang kang lungkot. Opo. Tuglong mo na rin kaya kang lungkot king misteryo. Masaya ka, matula ka. Tuglong mo na rin ang tula, saya, panandaman mo king biye mo. Migtagumpe ka, kaya rin yung kabigwan. So, ituglong mo lang. Then yung misteryo ng biye mo. King misteryo ng biye ng Ginoo. Although po mabanggit na pangadyan yung rosaryo, anak yung Biblia, pero yung mismong rosaryo, many batsakan po king Biblia. Ne po. Kaya pin po mong siguro po, itang kunwari po itang Hail Mary na. Ako po nung, o itang sabihan na nga po ang bunit, po itang metats ka na. Iyak naman po yung interpretation ko po itang mga di rosaryo na. Ori sabihan na po, Bapo Maria, mit mo aking grasya. Yung ginong Diyos at tsukaya ka. Balang po sabihan na ka na ako, bilang mga di, at tsuya ka na ako yung Ginoo. Kaya dapat itang misteryo nga ita, dapat kayong akit maliliyari king biyeko. Makanan yung king Ginoo, makanan may aranasan ng Ginoo king biye mo. O nga dapat ding matong pari. Bubulaan ako ng manasbok. Ada na mga di tarosaryo. O ding, walang po akasanayin niya po ne po. Dapat talaga pamiraplan. Opo. Pigugunaman niya. Kahit ang theology na po na, yung theology na po ng rosaryo na. O tabalata mo po, may itong nga mong kabuda tradisyon na lalabas, pero atin niya palang malalamang kabaldugan, kaya katamong kasalpantayan. Lalo itang umpisa na itang dingta ko bisa lang mga di, at makisan metong king panalangin ng Santa Iglesia. O na yung available ka rin yung Biblia. Dili, malya, limited lang rin kopya, kaibat, de balong basa, de balong pakintindihan. Pero, ding tao, may maralan la, bang kanita, apa nga dyan yung Biblia. The desire to pray the Word of God is the impetus of the beginning of the devotion to the Holy Rosary. So, ito siguro may itong tamong i-highlight. No ka rin many batan itang desire ito, itang kapag nasa na pangadyan niya ing amano na ng Diyos. Palagay ako, iba't mo naman kingakong Ginoo. So, ito siguro may itong ng theology ng Santo Rosario, uling may itong yung pangadi. Lawin tayong theology of prayer. What is prayer? Prayer is our personal and intimate relationship with God. So, yung panalangin, may itong yung personal at matali ka pa makipagkaluguran o relasyon kingapong Ginoo. At ining pamikaluguran na ini, ining relasyon na ini, aliwa naman ita mo yung may gumbisa, noneya. So, He created in us the desire to be in a relationship with Him, the longing to be in a relationship with Him. We are being allured or attracted to be in a relationship with Him. Wala sinabi na, aliwa, ikaw yung memili ka na ako, nung ako yung memili kaya kayo. So, siguro yung muna ng theology, itang Ginoo mismo yung gagawang paralan, bang kanita makipag-ugnayan ta kaya. At makibat tamo mo, kareng kayang paralan, bang kanita may ka malalam tamong relasyon at kaugnayan king Ginoo. Tsaka nung magdagdag ko mo, kasi at iba po itang desire na po din tao na mga di, ne po. O nang accessible karela, ne po.
Kay ba't maliban po kanita, siyempre po tang sasabihin mo po rin ang misteryo. Ne po, ang misteryo ng tungkol king biya ng Jesus. Bala manigaral ka naman eh. Pero yung pamanigaral da po ding ordinaryong tao, detang laiko, bala mo, more on application kitang biyera. Ne po. Kaya Bible study, kay ba't practicum niya pa. Ne po. Kaya nung lawin mo po yung rosaryo, talagang pangadiya, pamanigaraliya, kay ba't po pamigunan niya tungkol king biyeta mo. Mantaya kalalam po yung rosaryo niya po. Kaya po magrosaryo tamo, kaya pala yung ka-importante na po yung biyeta mo pa magrosaryo. At nung akit tamang po, every part na yung biyeta mo, yung magrosaryo tamo po. Oo, potang malungkot ka. Opo. Potang masaya ka, matulak ka. Potang, at detang misteryong pigugunaman tamo tungkol king biyaning Ginoo. Sa sopan da katamo namang lumawi. Opo. Nung makananulang maging mabiye, aranasan tala dating misteryo king Aldoldo tam pamibiye-biye. Siguro mas sentimentong pang parting theology ning kay ning Rosario, pining po. misteryo. Oo. Ano waring buri yung sabihan ng misteryo. Itang MA19 dyan eh. Opo. Ano na buri na sabihan ng misteryo, ing biya malalam yun. Ing biya malawak yun. At para aintindihan me, kailangan no tapin, sisiran me, luban me, namnaman me, pigunaman me, so pibulayan me. At nung kapilan tamo lalalam, palnalaw king biye, kanita tayo kanu lalong akikilala nga pong Ginoo. So, it is in the depth of our experience that we really encounter God. Lalong-lalo na karetang mga sakit, mga pait, karanasan na maliliyarig imbiyata mo, kanita tayo akikilala nga pong Ginoo. Guling kanita tayo mimisip malalam, kanita tayo mamutang, kanita tayo manintun kabaldugan, karening karanasan na rin. Halimbawa mo, kaya palyerian ka, kaya maten ka, may sakit ka, o kaya may biku ka, at hanggang malalam mo pagdala ng king biye. So, potang pigugunaman mo rin yung karanasan na rin. Potang lalawen mo lang din karelang malala makabaldugan. Kanita may akikilala nga pong Ginoo. So, nga pong Ginoo at yung lalam dating kaya katamong karanasan. Kaya misteryo ya po. Kaya misteryo ya. Itang MA19 dyan eh. Ngunit malalam ya. Malalam ya. Ting ka nga dyan, ting ka nga dyan. Kung kapilan niya lalalam, kanita may lalong araranasan ni nga pong Ginoo. Kaya minsan nalaman pakibat kari kutang tamo, pero bala mo, parang dami nga pong Ginoo kayong tabi, may papasno ang bagya mo ta mga di ka na po. Ang sisikang kumulong. Yung mga harapan din ng miyaliwang challenges, hamon kimbi. O ito siguro nga gawa ng panalangit. Yung mami sikanan kaya katao, ba narapan la. Ating rosaryo, kakayabe tayo, karami tayo ka rin miyaliwang pagsubok ng biye. At tanda naman yung panahon ng pinatubo. Itong ka rin paralan ng pamanalangin kanita, ding maka-evacuate. Happening pamagrosaryo. Yung malatiko po atang makalbog na king sasuman. Ilimbun da yung birhen, makalbog na. Ilimbun da yung birhen. O itang Santo Cristo. Ilibo da yung baryo, kaya ang baryo may Santa Lucia, hanggang makalbog, mga dilang rosaryo. So, karing mga sakit tamong karanasan, karami tayong rosaryo, yung santungan tao. Wala po niya misa po kakaliwan ni Bayak Pampari, siyempre. At lang po papala niya ka na ako, sabi da po, pamalagwanan da ako, Bayak pa pong magmarewa mo. Among ko rin na kayo po, nabibinanay po yapo ko. Ba't sabi ko, kita pong oras sa itala, kung balong gawan, siyempre, nanong pagawak po orela, dahil naman po baling pa Yesusan. At sula po Angeles, taga-Angeles na po. Sabi ko, wait ako. You pray the rosary ako, o may nga dila po rosaryo. May panatagya po yung matu, ay emete. Alan niya kaya po. Kasi may katakutan ko po kasi po rin minsan po lang papalanting guilt na po dasnan. O naging pamaglosaryo da. Na po may kampanti itang matua. Kaya ba't patila mo naman po maliligalig la. May kampantila. Kaya akit may po yung pamaglosaryo na po.
party niya po ng biyening balang tao. Uling man try atin yung soothing effect. Pakalma na ko. May pasno ka. Yan ang kay, etah magigilty, nung may patudtud tao. Wata mga ditang rosaryo. Uling talagang tinyang kaya calming effect in pamagading rosaryo. Ngayon po, baita mo po mag-break, pasibayo, pangadyan tayo po yung panalangin ng Santo Cristo del Perdon. Panin mo na nakatamo po, nga pong Paul. O Jesus, bipako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning igpamo, at didinan sikanan ning banal na espiritu, adwan mikeka ing pakiramdaman mo ing panalangin, ding taong manigapu at manyawad kapaldanan keka, babansagandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Adwan miti king lagyumo, king kapamilataning banal na espiritu. Amen. Amen. Dapat po siguro magdala kayong ballpen. Mag-take note kayo. Banta mas lalo tayong ababalo mas malalam kaya katang kasapantayanan. Makabitin po. Balamot tsuk pa si Vice Seminaryo. Among dakal po salamat. Sana may pasar ko king exam ta bukas. Mag-break tabo po pa si Bayo. Pakindaman tayo po ing ding mapila na paganaka. Ampo po ing kantang Balayan Malugod Kang Maria. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-accouaccount name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo. Ablasana kayo sana, tingke kayong ganaka. Balayan malugod kang Maria, balayan malugod king Diyos, lalawigan kapangpangan, balayan ang piling Diyos, hindi katipo katipo. Pupuri pasalamat sa sambahan. Maria, hanapin minali, ang puso ko pupurihan ang Ginoo ko. Magsayayay ka ng ako, uli ninyo sa Ginong Diyos na kalingan, akong malukan ng panipas. Balayan malugod kang Maria, balayan malugod king Diyos, lalawigan kapangpangan, balayan ang piling Diyos, hindi katipo katipo, pupuri pasalamat sa sambahan. Magbalik ya po ing programang Inkrusada, keniking radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL
91.9 Bright FM. Okay, balo tala po basan ding dakala greetings po pong dakala question po. Anti mo po itamong bilang pa summarize tamo king importansya ng rosaryo, devotion rosaryo, yung theology na o itang spirituality naman rosaryo. O ang pisasabihan tayong spirituality, buri ng sabyan, makanatong tamong alikas king aldoldo tamong pamibiyebye, ing kaya katang paniwalan, ing kaya katamong pagmasusyan king Eucharistia. At king kaya katamong pamangading rosaryo, iuling niyang pisasabihan tamo. Siguro may itong buri kong di na highlight, Kenny, yapin itang ecclesiology na ning rosaryo. Opo. Ing pamangading rosaryo, amo personal devotion, communal devotion niya. So, po ang mga ditang rosaryo, abe-abe tamo. Abe-abe tamo. Inya, king pamangading rosaryo, potang abe-abe, lalong-lalong Black Rosary. Black Rosary. Ating pamirienda, ating pamangan, ating mabubuong relasyon. Ating masisese relasyon. So, that in itself is an experience of church. Because what does it mean to be church? To be church means we gather in the name of Jesus. We gather in the name of our faith. So, potang mititipon tamo ba mga ding rosaryo, abe-abe tamo mga di. Abe-abe tamo king lagyo ng Jesus. At ing kapag nasantamo yapin ita, ing pakintindihan niya, ing biyena ning Ginoo, bang kanita, abilitaya, king aldoldo tamong pamibiyebye. So, nung lawen mula, dening miyaliwang misteryo, atin lang mahalala maamanwan king biyetamo. Siguro, mamili ko mong metong, Opo. ing misteryo na ning tula, ing mumunang misteryo, yapin ing pangabalita na ning pamikatawa ng tao ning Ginoo, the Annunciation. So, ing misteryo ngayon celebrates the mystery of the Incarnation. Ing Diyos pinili ng maging tao. Bang kanita, abayanan ng katamo. At kung pamikatawa ng tao, bakit na kaya katamo nung makananong maging maya pa tao at maya ang kaparang tao. So, ining misteryo ngayon, agatan na katamong maging maya pa tao at maging maya pa kaparang tao. Kaya numang taong mangailangan. Kalupan na ning maya pa Samaritano. Yung ebanghelyo napon. So, potang magmalasakit tamo, karing kaparatang tao, lalong-lalo na ding pakakalulu, busal tamo. So, tamo mo maging maya pa tao, maging mayap tamong kaparang tao. So, para ka na ako, iting metong akabaldugan, aniting misteryo, ing pamikatawa ng tao ning Ginoo. So, dakala pang misteryo din. Opo. At dakala pang karanasan king biye, akakit tamo, ang masasalamin king rosaryo. Inya po ang magrosaryo tamo, aliwa mo dating misteryo ning biyaning Ginoo ilang piggunaman tamo. Sana lumawi tamo naman karing kakatang karanasan nung makananutalang araranasan dating misteryo at nung naning kabaldugan da king kakatamong aldoldo pamibiyebye. So makantaya po pala theology, ang pong spirituality ing pamagrosaryo. Mo po kabud sasabihan na po, pangadiya, pamag-araliking biyan ng Kristo, at pamigunam niya tungkol king kakatamong aldoldo pamibiyebye. Ini po among bali po. Ini po yung pinaka-exciting part. Po basan tala po ding miyayalwang greetings, may dibat po rin kakatamong viewers. Mag-usa kayo po among. But kang Evelyn Santos Ocampo, good evening po among Tok and among Paul from Nuestra Señora del Carmen, Duat District. Kay Bat Teresita Almon, good evening po among Tok and among Paul. Yan po, at yung pa mo po Amerika kanya Manal Bay po. Kay Bat po. May pabengi po among Tok and among Paul. Norma Malyari, happy fiesta po. Good evening po among Tok and among Paul from Nuestra Señora del Carmen. Parokyanos mo din among O talatang San Jose mo, San Jose. Angelina Garcia, may pabengi po among Tok, among Paul, parokyana po ng Birhen de los Remedios, ng Santo Domingo Minalin, kang among Ray Garcia po, yung Paris Pesmica. Classmate, kumusta? Classmate ng among. Nes Gomez Zablan, may pabengi po among Tok Vital and among Paul Velasco at King Beloved
San Matias Apostol Paris, Priest, mi po iyamong kao. O among Ronnie, kumusta ka? Po. Maya pa oras among talk among Paul from Chill Nuestra Señor del Carmen. Santing nalagyo. From Annalisa Siron, from Good Shepherd, Bulawon, among May, Paris Pisumuya, masipag at magandang Reverend Father Emardo Campo. Pogi Classic pa yan po. naman Siyempre, po. pogi yan naman. Kaklase nga among. Ahin ka ba na po among kayo pumamasa? From Jay Danting, Maya pabengi po among Tok, among Paul. Ing bulan ning Oktubre, yapi ning Santo Rosario. Ing tune pamagdebosyon king indong Birhen Maria, kayabe ning kayang anak Yeso Kristo. Ing pamangadi aldoldo, kareng pisamban o bisitas ampon, kareng komunidad, balang alas 6 ning bengi. Magrasyang aldo, martis po, kay katamu, stay safe and God bless po. Ibat po king kaya kaming parokya San Pedro Apostol Apalit, ing Paris Prismi po, iamong Bustos, parokyal vicar, iamong Boyet de Leon, at ing resident Prismi, yapin po iamong Roger Yambao. Among, kumusta ko po? Michael Florence, Rason Kabalengke. Manghila. Taga Sasmuan. Maya po oras po among talk among Paul from Santa Lucia, Paris, Sasmuan, Reverend Father Jesus Salvador, apong Jane Karelang Paris Priest. Paris Priest. Kay ba't po yung Art art? Casio Sampang, Benging Diyos po, makiramdam po at manalbe via live stream, Kenny Kepu San Nicolas, parokya na pong apong Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga. Sir Nan M. Aquino, wala raw ang rosaryo sa Biblia, pero ang Biblia po ay nasa rosaryo. Tama? Tama. Opo, tama. May pabengi po. At Jesus Manalansan, maya pabengi po among talk at among Paul. At dakala pa po, maya pabengi po among talk, among Paul, Marge Mendoza from Nuestra Señora del Carmen. Parokya. Suki tala po rin among. Kayo ba po, siyempre update tamo po king Cruzada. Kasalukuyan po itang metong pong pilgrim image at suya po king pong Jesus the Eternal Word Parish, king po Riverside Subdivision, Friendship, Anunas, Angeles City, yung po kanilang Paris Place, Yapon Ching. At ito po, ang gaya po king October 8, milipat ya po kang tamong king pong Balibago, king Immaculate Conception Parish, kang pong Kiko. Kaya ba't ita pong metong pong pilgrim image at yun naman po king Parish of Lord's Ascension, king po Lord's Height, king po San Fernando, yapong rading karela pong Paris Priest. Milipat naman po king Bulawon, king kayong classmate, kang pong Maymay, king October 14. At syempre, dakala pa pong greetings. Ating kayo pong greet, among. Kumusta po ka rin ka na kung parokyanos king San Jose, San Fernando, Poy Maku. Kumusta ka ma? Opo. Burikala pong greet dening Marian Vital at Giuseppe Bernini, kapatid kayo po ini. At sila po king Modena, Italy, makirandam lakay. But atin mo naman po makirandam, pisan ko naman po king Nice po ita mo. Nice. Nice, France. Na. Sige, basta kaintindi mo po. Basta King French yun. Imonet Hipolito Tiglao. Kay ba't naman pong, ay malaw siya naman po ini, duat pulong masle. Oo. Kaya beye po king UA, Let Balido. Kaya ba't siyempre po din kakatam mag-birthday, Father Raniel Soriano. Happy birthday, among Raniel. Opo, mamangal po kayo din kabigari ko ka rin, Kabaman Albela. Advance happy birthday, among Kay Jay Apon Bascon. Jay Bascon. O iba pa si Dung. Opo. Clarence Galvez, Idang Macalino at Lori Cunanan. Kay ba't po yung Mercedes Binuya, King Arayat. Happy Fiesta, karin pong tao Salu, karin pong kanang parishioner sa among Happy Fiesta Karela, King Salu Porak. At metong po karin kakatang permanent committee, Fiesta da naman po, mga biraya, yamong i-Amor Powers. Ne po, kay ba't karin pong kanakong kaparokya mag-celebrate Fiesta, Sister Norma Maliari, Seth Sarmiento, Marian Laksina, Gab Artates, Guy Sulla, Nessie Santos, Manalbiyan po, at USA, Ampoy Kelly Lumanlan. At finally po rin pong kakatamong king Facebook Live karalda po. Basang ko lang po na Ivan G. Vital Flores, kapatid ke. Pumong supportive la. Agnes Guevara, Michael De Leon, Mercedes Binuya, Idang Mutok, Jacob Bacani, Miriam Garcia, kapatid niya po nga pong bong itamong. Angela Suarez, at niya pong kapatid pa rin ni Liam Vizcara, kay ba't po Jason Esguera Ferrer, yung sekretaryo na pong among
Mumon Makasyug. Mm. Vicky Manalang, Martes Nukom, Coco Guerra, ini po, Chuy po America, Manalbayanan po. Parkala. RJ Frias, karakalda po niya mo. John Patrick Rodil Garcia, Marisa Cuenco Simpao, Cipriana Perez, Araceli Morales, Lydia Torres, Edelvisa Nuki Alvaro, at Janet Reyes, Melda Santos, Tess Balingit, Austria, karakalda po pala Manalbaya mo. John Sir Rivera, Prosing Alberto Lingad, Dabu Ponyo Marie, Ria Pinlac, JM Ocampo, ini po, at yun ang po atay Italini. Aris Garcia, Jesus Manalansan, at yun po talang pulong masle. Nelly Kasupanan Tiamson, Cynthia Laksamana, Jackie Ludumasig, Roel Cruz Diwa, reta po, Nelia Laurente, ating ka pa pong Buri kaya mo pong pugayan ng umemi ordina na diakono bukas, king Dayos ng Iba Sambales, Adrian Cabal. So, magkita-kita tayo bukas sa Iba. Opo. At Anet Salenga ay among kasayada po na siyempre mas masaya kayo po kanya no ling ating pong maorde naman bayong pari ne po. Eni po pupusan tayo po yung kakatamong episode kaniti mong kabengyan kapamilatan na po yung panalangin memorare king Birhen de los Remedios induning kapaldanan among. Bayo tamo mga di, salamat po ka rin mamantabi kaniting programa in Crusada. Manalangin tamo. O Birhen de los Remedios, damdam ka king kekeng awos. Iligtas mo ket ikabos king sablang sakit at salut. Ibiye mo yung kekang lunos, ipanalangin mo kami king Diyos. Pigaganakan mo sana o malugod a Birhen Maria, king kapilan man pameramdam king ating katao muman, karing pabilang migsantong king kekang pakalulu. Minyawad king kekang kasaupan, at meniga po king malmong pamanampun. Sikwil mong emumosa lingapan. Ako king pamagnasako, king antiketing kapanaligan. Dururup ko keka o indong Birhen ding Birhen. At bistaman ani kong daramag ning bayat ding kasalanan ko. Magsakab kumurin king malmong bitis. O windo ng Jesus, musa na isasakwil, ining pakakalulong kayadwanan ko. Ngunay bagkus, tingiran mo sanang panayunan at damutan mo sana mga apyanan. Amen. Sabi na pong Leo the 13th, the rosary is the most excellent form of prayer and the most efficacious means of attaining eternal life. Kaya pin po, mipapalaw tampo no king demonyo, king marok, po ta mga di tampo rosaryo, at dakal po kanong blessing sa atatanggap nga na po niting Santo Papa. Kaya pin sabihan na there is no more excellent way of praying. Kaya masaya tapo masaya, oling kaya betaya po yapong Paul. Kambi na po ning manimuna king Crusada ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, king Archdiocese ng San Fernando. Ini po yung programa ng Crusada, king radyo ng kakatamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yapong Tok. At Ako po yapong Paul Velasco. At pasalamat kami po kayo bilang pamanari. Yako po yapong Paul, bendisyon da kayo po. Among, bendisyon tala po di Manalbe, ang pumakandam. Inginu, mantabi kay kayo. At kaya kanti mo rin. Mantabi kay kayo at karing kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa, ting anak, ating banal na Espiritu. Amen. Banalabengi po kayo at pasibayo maya pabengi at salamat po ka nga pong Paul. Salamat po ng po among Tok at kay kayong sabla. O induming Virhen kekeng patulunan, ikang ninyetula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang galan, ding baryos at purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan.
ake kang delawan, o Virhen na maslag, tinganggang memalen, pigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpan tayanan, miyunlad, milaplap, ing pamikalukot, akadli nagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang bukso at marok, ibiemo ing kang lunas, panalangin mo king Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiemo ing kekang lunas, panalangin mo king Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM.